Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dinatul watsal ve yatsal. Di botlu mugu jak asib netle de janib jib tluhu ne bugeb netle de janib jib khwadu le bugeb irs bit yaldat asan çok iguraya abizi bug ini irsilen abu lebjo shibilen abunanin Allah skoji bitlun tarab Allah skoji bihi zaburab netle de barabjo hecheb botsemal bugu heb misal orti bosanani sochi khora mekhal Hesul ruh bak kon khadub Hesul botse alda mal alda khurkhuna irsila zul haq ya watsat satlun lan abun ya watsat satlech ogoylan abun dun hitina ugu qudiyas çezaunu unajin satlezi kollan abun ji wakil ugu ji waris ugilan abun hiç el khuluq khalgit adetsan qudiya watsi chole ugu Ostlezanlan abun hitina watski chole ugu hazhab dolar Ayşe'yle abun yatsal git chole ugu hebjo netetsa adat halde sürezam mu emen khora mekhal washazulgi yashazulgi saddaq haq khurkhuna obotsuda hazlech ogoylan abun yagi watsas helallan abun buk unjo buk unaro shiva chia jindik kolleb haq Bosizi kolla. O bosune mekhal. Jinse bitlizi kollen ablu Allah Kur'an alda avarak sallallahu aleyhi ve sellem asukı Kur'an restunu mekhal ku bitlu mugat. Yatsati shibuk ini koleb, watsasi shibuk ini koleb. Yatsati çobut a watsasi kigobut a. Hedin Kur'anat bikhi zaburobjo jaqad ya dida ya duda ban hiç esol. Hiç nitletsa qarid harul rugu nitler tul bitler al yatsal. Hiç Şeriat alda Allah Resul kalam alda avara Resul sallallahu aleyhi ve sellem din alda rekon khadiza bizi koleb. Jaqad yatsati kolebut aditsa gitlech ogo. Hitina watsasi koleb gitlech ogo. Ob harama botsi kanan tekhalda gurish buge harama botsi kanan bijarabhan jwa halsul tsayat buhizit aade arabu gilan abun. Şayni tetse hep haram thiyabuleb. Şayni tetse hep qoritit adet saleb. Şayni tetse netler yatsal qorit habuleb. Uni bak alde, kole bak alde irs gibi çan. Qolev çiyasi gob gitlun. Gol girazi harun. Jivgo girazi tun. Odin heç ogu. Ozul botsi gikun. Watsası gitleç ogu. Yatsası gitleç ogu. Uni bak alde gibi çaç ogu. Hep qoriti zahmati. Şayni tetset adibat şuleb. Kolarev jo şay habuleb. Bitlu mugu bet erhanasku avarak sallallahu aleyhi ve sellem asu şeriat atku nitetsa kunlen abun nitlego halal toljo işbuk oneb nitetsa nitletünlen abun nedim muk unar gureb jaqad sorosot soyas abule bugu habrosot ratlech ila misal te jindir imsulgi jindir agar teatlurgilen abun kin ratbuk ine jaqad dungi ugunani dirwatski ugunani dirwatsasul rugo washal dirugu yashal dur qoriduk unugu wasech emekhal matlo sholech odum baqirasta dir im suqli ine khimbugilan abun dir watsaski dir watsasul thimalatsagi yatsadishim yasadishim jo khud izakhinech elan abun hanji uni bak alde o im suqli bosizi golgitun kolebju bosizi yasal gitun şeriatat bikhi zabura qaidallah obgi bitlun obgi dide bajarulecho Dunuk unevugu khwezean çocuyat git amun urgelat ve watsası gi watsal thimazgi ine khimugila maişatilen abun kolebju yasazi gite kolebju imsuqlat gibi şey kolebju çocuyat gitle bu ine koleb qaydalda Allah'as bitlarab Allah'asul din nitletsa nitlebotloki khwadi zabizitluhun nit haram fialde kolerugu hel Dinatul watsal ve yatsal Allah hasbit larab avara gasul şeriatat bikhi zaburab irsilazi biçante he biçante unani nit haram fialda da in taraflunuk una hedin çangu misal hedin nezi gitlech ugu kuravçiyas mine alda janib sosordo balaro
Da'bara ayalda osul umrugi una živceve un khadub timalgi qetsati da'bayalti tola hedin teçugu Allah zbiki zabra qaydal heb ini tanani nit habduni alalda girat sadrukuna Allah as khushara qoyal aquba azab genetet lolaro Allah as nit balaq qariti alsat unagi Allah asul din bit arabtun bihizi netlerda kanti bikagi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.